o te te fatalo fatu sa moe nei vaenga o le fiafi o le itula afatonu le tula e lima ni ai matou i California ia i fu tatu nunga ua tala fenga i fu tatu te ni amata le nei fiafi ia le tatu nunga o lo tau fai tu sai tatou io i le tausinga nga le lei o tatou matai le langi fai ai ono tatou o lia manuia ia le nei fu i tuaso ma le nei tu la le fiafi ia fenga i matou i le nei tu langi o lo fapeo no matou no pia i ai ma matou au mawai ia ma le matou tau tua fai pea i aso te tasi o le vai aso ia tam fai lava e longo pui ali ia lautou fita whaafonga ma lautou whaafonga anga sa mo po o fia lava o se tafa o le nei ke lope ma le nei larolangi ia olo e maua mai ai ia le tautua fai pea a lau si fonga o le tai a fou mana tu o manuia o to tama tina matutua o le lau au sina ia o le au whainga runga tutofi le atua o taita i o lo tatu malo e a fua mai lava i le au malu le malo man masiofo sui a le fono tofia ma o la tu fatua ia te nane fo i le fionga i le li pare mia o le fatua o le kabineta ia o le fon fitalai sui fon fitalai ma le pare mene ia me se fo i le vaenga o le tuangai i lau sunga i le tula epa sai le ia le sui te tai ia ma le na foi vaenga o le tatou pale mene ia po le vaenga o ta ua o le tuangai la to o lo ngaia ia le tatou whainga malo ia mo le nei foi 5 tausanga ua tapena atu iai ia e matou te whatarwhatu sa moa ia te oe i ona vaenga uma i o pa ia sautua whawha o pa ia sa uo ia e mai ai e tai sama sama o le tui manua si ia pa ia filim puretu na tawilo ai malo ia o pa ia i le ai se to mai i le ai se poto i le ai se vave na te au talaina o sa mau whainga mai ana mua se i o i e lua umatu lea ngatu pulanga ma lea ngatu pulanga le ia se poto le se pia poto le se fa pia poto e mafai o na ia suia o fa vai papa o fa vai mau tu Samoa ia ua fa pia ona ta oto o sala i ona vaenga uma io i lau sila o lau mai moa o lau whaafonga o sa whaalongo ia orena o lau Samoa o lau Samoa o le tatu Samoa e pele ia i tatu io ona vaenga uma o lana tu malanaanga i whanua o lana anganu o lana ngangana o le saafi e tangata Samoa ia i le mwhaia o na besea i ati oe e i ati au i ufo ina ua tatu wanga i mai i tu e fia o le lalolangi ma o tatu nofo mau ai ia i le mwhaia o na ngalo io le mwhaia na ngalo i ati oe ma uma tatu uma ia e uifo ia i na whananau maola u tō walo ma tatu whanau i nei atunu ai le mwhaia o na ele mfaya ona vesea le nganga o e o foi tamaiti pe na fana na wa maola pe sawa i tau fele nanu e la to ke lola o la to tupu anga ele o inei o America ia pe o leua a top te la to ia tu manga a nu o fai matu nu e la to te fana na wai ai le mfana vesea lo la to manatu mawalunga o Samoa lava ia o le atu tofi na tofi ia i o latou matua o latou tuaa ia mai a latou grandparents great grandparents i o mai i o latou matua ia pe o whainga ia e le whai o na ngalo ai ia i tatou
ia lo tātou atu pele. E tātou te tau mwhai fo'i io e longo tau longo i o tātou i outou walo mani a tātou whana. Le tāua o le ngā luenga tu mata manga le atua, ia e tā penai le atunu, uma le atunu, o le atu motu, o ia atu motu, o le kone tineta, ma le kone tineta. I uiala ina o tātou wheoa i le lalolangi nei. A ua mauti no lava ia mea na tutofi ia i tātou o lou tangata nuu, ia o lau ngangana, o lau tū, ma le anga i whanua, ia i le mwhaia o na ngalo. O le whi au tau mori. Mori fo i lea tātou o mātua i au tō walo ma whanau. Na i tau mwhai lava monoti, le whaafafonga, ma le whaalongolongo, au tō walo ma tātou whanau, ia le tāua. O le whaasino manga a le atua i o lato great-grandparents, o lato grandparents, their parents, your parents, and our parents, o tātou mātua. Ia e mesi fo i o tātou o mātua, ia tātou whanau. E tū leipea i le latou whanongolongo, i o latou talinga, ia le tāua o le tātou ngā ruenga tu talinga. Ina ia umatu fo i o tātou teimi, ma tātou whiotia tu tātou. A ua i loa e utou walo ma tātou whanau. O latou lava o tangata Samoa moni. Ia, e te atonunga, e le mwhaia o na o ese ia o le teimi fo i ua leo patu tātou teimi ia la savali leono ia i mātou nei o le winga o leono ia i mātou nei o tāle tolu Samoa tolu ia tolu le manatu ona ua tāle tolu i au kilani i New Zealand ia maso se paenga o New Zealand ia a whapeolo tāle ia i mātou nei. Le tale, le la tale ono. No winga o le a tale se furu ma le lua i Sydney, Brisbane. Ia pe o tau mātau atu te mia le se senga Samoa. La tale ono, la tale tolu Samoa. Pe a whape sawa o tau fu i New Zealand. Ia pe fu i tau whape na fu i ia le langona. Ia, ia li tertununga la tatou ua ta fu temi o whainga lotu, whale tātou, ia, ta pena le tātou a fiafi i le nei vaenga o fiafi. Ye o vai o au savali, whawhetai awina mai, ua mali e le tala inga, loa lofa e o lai, whawhetai lau sauninga, ia te maua se lelei, ia talia le whalelenga, ia ngatai le masesei, ia whasanga tonuina, loto umaya Yesu, le ua whai le sauninga, e maua i le filemu, ia liua o matou loto, ilo mana mai lunga, ia mangaloa ngasala, atangata pangota, whawhetai lo lava poto, ua tala ina mai, ia tutumu ai o loto, ia tawhitonu ai, ia whasanga tonu ina. Loto umaya Yesu,
le ua fai le sauninga e mau ai le file mu. Partai le tua lo mātou tamai ua mali pule whaftai alofa ua e taitai mai fo ilo mātou ola au dia malmanuia le aso tofi o le aso lona wha o le masina whaftai i lau pule whasoa whaftai i lau leo leonga o lau taitainga taitai ai lo mātou ola e te malutia lo mātou savali o lo mātou taoto lo mātou moe o lo mātou wala ae io e whawhitai tele le atua lo mātou tamae. Te marutia lo mātou whafo ma lo mātou whale. E te taitai, e te mua mua, e te muli muli, e te lo mātou tāmiru sanga le li ia lo mātou ola. Whawhitai i lau taitainga. Whawhitai tamae, ona o leo o mātou au dia manamanuia, e toe masina o le nei tausanga. Toe oceana ia ona mātou au dia lea o le kirisimasi ma le tausanga fou. Ai whaftai tele i le pe a mātou tū ma waai le whainga malanga umi. Mai e le amatanga o le tausanga. Si o mātou o mai i toe vai yaso o le nei tausanga. Whaftai tele i lau whaolatanga pa ia. Le mea lo fasili wa e whaia mo i mātou o lo maliu ma tue tū manu malo i ola le tangatanga sala. Whaftai i lea tongi ola pa ia na e whaia. Whaftai i lea whaolatanga. Whaftai mo lea taulanga e tasi. E tūlanga ese. Awa ua tumu, ua tele pea lo ua lofafua mo i mātou le tangata solo muli ma le angsala. Ia tamai mafutaina i mātou e lo nganga pa ia. Wina mai ro ngang pa ia tautu lua ngā luenga o tautua o unanga o le awhaia ia i uatu ma vi ia lau fio i meo mwhai o no mātou ma whai o na whai pa nganga naina le tautua ma le unanga le vai ma le valea o le tangata o lau fio e ato toa ai le tangata le ato atoa o le tatalo le nei aso fio mai ro ngang pa ia e tautu lua o mea ua vai ai, ua solo muri ai, ua se mangasala i mātou whamangalo. O eo le atua whamangalo. O mātou tangata se mo mātou leanga whamangalo le toto pa i oi ke risolo mātou li imat whaola. Amen. Ia whasanga tonu ina Loto Naya Yesu Le ua whai le sauniga E te whatalawhatu Ia le Tatou nanga le nei waso Manatu le ua Tatou le iau tatou whatea ia Io e vi inga o le tua wa o le tua lava e o vi inga uma tatou ia na o na whamoe lava ma o le tua na te whatau wina ia e fui la le nei tuaso ma le nei vaenga o le ua whasolo fo i na ngoto i fo le whetua ta maloa ia ma o mai au le pongisa i le nei tu langi o lo matu o no nofo ia ma au mawai e tau mwhai lava e wapa ai ia ma toe tō manatu i tatou atu nuu. Mese lava taimi whapenei, taimi o le kirisimasi, ia ma taimi o le tausanga fou. Manatu sa moa ua mawai atu ia o le na ua o tō i aso le urua i weekend. O le toi masina, o le tau alunga o tulanga wha le masina, le whaitawina, o ka lena wha le masina o le tausanga, ia na ua tō vai i le ua i weekend, o le fto astofi matou i nei California, i Amerika, ia ki teptonu ngā whaftai i le atua, ia o lo mwhai lava o na
tātou soli muri vai I lona ngalelei whai pea. O lona lofa turi loa, o lona ngalelei o loo turi loa ilu soifua a o so uola ma I tātou uma. Ia o lea ua o tuua ia le ua tuua mai a onga le atu ma fo'i mai le nei aso ua fu ia onga whengai ma le nei aso ia whapena fo'i le tele o I lātou nausu le tai au ia le ua fo'i ia tu I maota malawa nisi fo'i uta pena ia ngai atu I ngā luenga ia e turi loa taimi o ngā luenga I le pō ia e pei e whapena lava winga o le soifuanga ia o le ola I whafonei ia o le vai o le wati ma le taimi whai ngā luenga le tangata around the clock I le aise taimi ia e o atu le sifi au fo I mai o atu le sifi pō e o lava fo I ngā po le aso malolo ia e whapena lava e le ia company e le po le atu e ngā aso malolo I nei ia e ia le whale o loa fo I le tātou o le save on e nei e le whapena I le tapunia ia so malolo 7-11 e le tapunia ia so malolo ia mai se foi le tautua fai pea e le ngalo ia tia u tautua ma le au nanga li I mata mai tai fo mai io le ma faina ngalo telo temi o teno fonofo e taua I ai io ia la o te talo pe fo I mo I lato doctors, RNs, ia por registered nurses, ia ole au RVNs, ia ole au ia por ala bertuinga e se le taua o ngā ruenga ia ai mese lava I nei atu nusole. Matautia le ata mamai o fo mai. Io e matautia le e tate moli mawina mai o lata whawhitai fo I le nā I le atu. O nā ua ia le te mifole le ua tawa ai atua I le vanu le ata reuti. Io e ai panga e te le I o le tāua o le whi au li matamaitai fo mai. E le whapa ole, e le tope laua. E te lewa aia fo I fōringa atu vale po I fōringa popole whapopole nai o e lea la whaita o tonga. E sere tāua. Ia alofa mai le atua, ma whaatele ina pēr le tō mai ma le ata mai ia I la tō. Le alo lofa I tangata mamai, ma le tausi le lei o tangata mamai. Ia e nem whaina ngalo. Ia o I la tō fo I o leo. O la tūro tam whai tausi le file mu ma tūlei ia tūleia ia le tūla fono ia taua te foi ngā ruenga I la tau whai a onga ia maso se tangata lava ua atofa I ai mea lofa mo le tautuaina o le nei atu tele o lo mātou sapi I ona whaamanuianga o lo mātou unonofo ia mau mātou aina le anga le lei o tai o le nei atunu ia o ngā ruenga o a onga o mea le mwhain whaangaruina ia whapena fo ia te utu o lo nofo ese mai maro tātou atu o nato te mau au tō ngā ruenga ia tunu mamau ia so se mea le lanolangi o e ngā lue ma e pei la fonga ma e pei taxai ese le tau o loo mitanga le nā o ile nei atu io e tele so taimi ngā lue io e li whatalia na usau nei e muri wha to a whai o pepa no fo mau i atu e na usau loa o whai ngā ruenga o pe tax io e whai ngana mawhai e o na o whai ngā ruenga whato am whai atu o na ele ni me to na tina me wai se foi nei tu tau ese mai America manisi o tu lala ele fengo fie foi la ia le fatino ina
o le vaenga lea o mea tau pepa no fo mau I le nei atunu. Sa iai se tasi fo'i o se vaenga taua. Na mata no fo'i se tasi o anga fo'i re tatu ma au mai iai ni nisi fo'i e anga fo'i ona o tō lau inatu. E whai masao fo'i o re tatu por kalame pautuinai le mamalu o re tatu o tunu. I le tūlanga o le o sori ngā tūlafono mamafa. O le mele ua tūla I mai le system Amerika I le temile nei. O le temina tele se ma temina le la I le ouli ma tanoi ma le paanga fo'i o le tatu wala leo. Na mawhasoa ila I le mea lea. Mai au fo'i ona o tala no atu e au ngā mō tatu tangata anu. E mese lava. Ia lo tatu atunu mai le Samoa tutu tasi pon malo tutu tasi. E le I whaia pepa no fo mau. O le mea ua uma me fo'i e pisa tele no tala no atu o le system a le nei atunu. Pisa tulia e le lotea oe. Se ilonga ua e soli se tulafono matuia. Pe o le mena no tonu mai au I Amerika o lo iai to inga ua le whapena aso nei. Ua le ua iai le me fule le ua set up ma ua tapena ua iele le lato system, le database e a ngai iai ia momeo information ia po o information tangata e whai mai le nei atunu elena o Samoa tangata Tonga o Fiji New Zealand o telefone o overstay New Zealand ni le o toti poti New Zealand palangi ioe o le taimilana o foi mai nei pisa tau ele mena o le te longa ele poleae e te longa te solis tu la fono foi ele foi na se ti poti oe e tai ua sui o yesin suinga la titi o yai a fa pe moni le fula pe o tau va ai ia le atunu nei ile vaenga o le dual citizenship ma foi le te citizeni in New Zealand te citizeni Amerika e te citizeni Samoa e te citizeni Amerika a mata na va ai foi Amerika ile taua la tu te le te ele me ka o le dual citizenship ioe o pe information umana na iai ia le mafasoa na le la ia ona o sia wolea ia nei na pick up pele ice ia tasi o le na o ana paanga fo I mana o I tonu o le vai asone ioe pe o inala na maua tele ai nisio information na o tau fai o ia ai whawhetai na pick up le ice ia o whatatalia ia le tūlanga o le court o na su e atu le record o se li e mo ia o nofo whasotu la fono le umi ioe ai le uiesan sotu la fono I le nei e tunu la iele opsene mawhai o lea ua tui titia ia maua ia le citizeni ia le la tama 21 years old tui titia o le lusu tasi ioe ia e whapeo uman whai citizeni ai le mwhaila na whai e le lusu tasi tausanga o pauana le me mwhai na whai pepa I nei na se Iwanga na lau whanau e mwhai ai o da ioe au se isi la awala ia o te riro iai o le winga na le tala o le apatu whaafautuanga I lo tatou atunu ai mese a tatou man malo tutu tasi a whai te sila fia te loa ele I uma ele I whaia ia pepa no fo mau ia
o le tala mua stay away from troubles. O le si vaenga lona lua. A fai o ia oe ia le me o le afoi. O le registration o lauta vale. A whapea nai registra lauta vale under your name. Ia le whai ave ese alo atu male ngan. A whapea o nai le stala lo suafa lauta vale li lalo lo suafa. O le fautuanga. Ele whapea mo sina fautuanga. Sui le stala o lauta vale. Pena uta ua le database le no whai atu male mea piwa uma na tuu to tono le system. Loa tu mfena va ai wa pi fa pena ia siali na pick up nei ele fa pena tafia ona sanga se na fai lunga la wartele a ole va ai ngai lungo la senio ta vale ia ona va ai atu le po ai le stala ta vale vai fa pena e o komikia ona tafia le ta vale io e no winga a fa pe te sira fio o ele faia ia o pepa a ole na e ia te oe ia le stala o lauta vale. Ia le lau o mai fautuanga e fautu atu le tatu o tunu sui le stala a fape o umai si seni lo to lua o sesi o walo ave iai le stala iai le ta vale. Ia e o foi mo meu telefoni. Manga foi e te mwhainga kango pi e connecti lau telefoni mo meu locations mo me fapena e locate oe i e loan mena te iai. Le o mai fautuanga. Aua a whapio nai iei le mena i lau telefoni ese. Ese le mena ma lau telefoni le teimine nei. Io e ona ele o toe whengofie ia le tāpenanga a le vaenga le ale ofisa malanga o Amerika i le teimine nei. Io e so se mea ke connect i e lau telefoni a whapio nai iei le mea tau e whengofie Pio le tau whailau whanau tu le location whai i pe te tango fo i me fo le pengofie na locate po whelai lau whanau vainga whapena a whapio i ese vainga whapena lau telefoni ia tui tau whailai a ese ia le tūlanga na ia ma lau telefoni ia ele ngata fo i la ele na o lea pe u amata na ngai ko i kia pe lau amaka nga kau fai Amerika me fole lenga ama ka mingi sila o tu fai toa io e te va ai i le tūlanga le ai ele o se mea fole le fape fai atu se mea io e fa pule nai ai o le tapenanga o le taua tasi le vaenga o le tautua ale lupe falele tatu te ngā lue fatasi ai i tūlanga whapea mōri tātou tau whai no fosila fia. A o iai se tangata tu i atu i lo whai tutoa. Tu sape o atu e Filipi atu paule mea, a whape ile loka fo ilo le whai tutoa. E mwhana e tara noa mai tutonu, ia o le whautuanga le lau o mai. E mwhana e tara noa mai tutonu. O le ale to inga whai mai, e a watu se search warrant. Aua ne Italiana. Aua ne Italiana. Ia po le lava le to inga pa tala fa iai ia se bal au roia po la stulanga fa pena ia pe o pe o umana ia soia well e ma fai fo i ona tatu fa pe i le plesteni o lo tula mai ia ona o le tala ho le na fai e le fo plesteni to make America great again ia o la tu wai ana la tu e o fwini ngalo e leli i Pristeni. O ia fo ia tangata e whai mai. I le nei atunu. E pe o te taunu mai au ni Amerika. Ia o sapi ia nei tangata mai le atu motu. E mai se atatu mano tutu tasi. Ia o tulanga fo le lotea o se ilvanga na wa e whaia se sori tula fongo onga onga. Ia pela o le fōringa mai ua uma ia ua pe ua uma wanoa le ia ai o le ua watua i lunga o la pōrkalane ina ia bawa ai tutoa ia ai mai se lava Samoa le mwhai langa ili i whapea nu sauru ni o fōi nu sauru ni ta mwhai ia o mea te nofo ili ni atunu o te tala noa tu lai lunga from my experience
io i le tūlanga o le whaingatā o na whaia o pepa nofo mau i le nei atunu. A whai te loa i o mena nau o whai atu. A whai te loa e le ia fo'i e le whai o pepa. A e loa e le o le stala lau ta vale ia te oe. Le stala i lo tō lua o nau uma whai pepa. A whape o nei ai ia le tūlanga o lau telefoni o lo iai le mena e lo keitei e a fo'i. E sa ili atu ai oe le tūlanga pena. Po whea le location ai kei ai. Ia disconnect le mena mai ma lau telefoni. I si vaenga lo na lua ia. Aua te io e whaatonu lau whana orso on ta la le whaitotoa pe a sisi tu iatu. I lo whale ia peo nei io e vai e sele leo tatu pokala me le maua nei info sia watu e fsoswani tele. I lo tatu watu e le o tutui le ia manu o lato watu u nei. O pe national pe sitiseni e le a whaina si wanga na fui. Ua lato solien tu la fondo ngaonga. Ia ona tu lai. Mai le tu lang whapena. Ai ta ua le mele pe o le tasi le mea na tarano mai ai la o le tele information ia. Ina ua maua, ina ua whesota i atu i le ofisa o whimalanga inga. Ia male vanga le ta ua le aisi. Ina ua piki e le aisi ia se tasi fo i o wō mapaanga i lungo le awala. Io na ta ofi ale ta vale le aise so tu la fono ki lingi le record tasi ale mea na fale tonu ele I faia pepa no formal ele fa pena ta ofi ticket io le to fa fonga pe le mele ele ta ofi e lunga mea fa pe o run se red light pe le tu le stop sign le ai na scan na tua ele vaenga le ta vale le license plate mauar tangata o le a foi na te fafuina ta vale mauar tangata o le listala ta ofilo o na ta ofi ai mauaenga ia e clean the record o siali le ai se mea faleton pa tau ale mea na faleton ele I processing a pepa ia ole na e vai le tau e se tau o nei mata pu yo te tala no atu ai e a matai tatu tua mai o nanga o le ni aso io o le foi la pe information o mai ina ua o le apa noa e al wai la o le tau mafai ia si li le na pick up pele ice pe information o mai o le la o mai le la na mafasoa ina le la e mo o mia o te fasoa tuai ina ia fesoa soani io e o foi la le melela ua mautinoa a fa pe e ono a fia foi pe a fa pe o ia le me ta o le ale tuinga seni e le tu sai le me sa wala o fine tata na matala no tu sape se ai le seni foi te sau apply ma le citizen by birth seni foi le na whanau I nei se la ma le tuinga seni foi na sau di apply ai ai se soli tu la fono ngaonga e strip e vese le foi la mo tatou e tam fai la ko dual citizenship tam fai tasia na ni seni ai le ua va ai le atunu nei o le tala mai la mo fo no matala noa ma information a mai to tonu mai aso nei na piki ai si a fo I alo le atunu ia o na fo na mawelo na vanoa e alu e tonu e tamu fai e soani pau le tala fia o mai o le ile option o le alu au ia ma le ave e le malo ia ma le situlanga o le option o na lua la le ua ave iai I seri le lala ave ona e clean on the record ele se mea o fale ton pau ale mea ua pick up ai ele I na maua le sene maua le sene fu le ave ta vale le leila sene ia a ona pona le na maua mai tua ile maua mai tua ile
license plate le uinana maua mai ai na scan mai tua maua ai ia ai peon o fai atu ele ia se sol tu la fono ele run ia se red light ia pe le pa pe le tu se stop sign nothing ai se me pa pena ale winga na le tala o te toe pa i pe ai le ngata ua mautu le database esa ili uma iai mea tau tangata le au umi ioe le alfa sa mo e famtala le upalangi ole overstays nei atu ia mena pe ole taua na o lau amata tu nei aso taua isi mesia taua ia sa mo i tatou fo iu sitseni ia tau tuana le mea o le sori tu la fono mamafa e ngata le sori tu la fono onga ia tam fai e foi tasi le mea e te sitseni ai either Samoa or nei ioe pe o ladies New Zealand mai fasoa mai si ole na nei atia o te le ta uonon swafa ia ai pe o wainga na e lapta ia le tatou atunu lapta ia le tatou atunu fa pe te loile i faia lo le sene le o le altulanga o lo iai se longa se me ete lo o matuale se me fta e abiale lo kavali io au isi tu na uma ia lena le lalo al upu foi lalo al fa mal tatu tau mamao fa lave io a mata tu pena le tatu por kalame o utile o batua ni tala e fa ono popole vale ai le tatu atunu ai abatu i lunga o le se fesosoni atu i le paia ma le mamalu o le tatou atunu ia mo i matou fo'i ia i le vaega o le pepalangi me mata ioe e leina failoa ia o le fautuaga o le vave ia ae vave fai ia le sitseni pei o fautuaga uma ia o lea ua aumai ia e aoga tele fo'i moa ioe mo i tatou uma lea o lo umia le pepalangi mea mata ioe ia po le card lani mea mata ia o lea ua aumai le lapataʻiga ia vaveloa ona faatino ioe faatino ia masalo e mafaina o maia laua ma te talanoa pe a faapea malie ina te aumaia ia si ana ua fo'i ia po se tasi o members o le latou organisation ia na piki e le vaega le i te aso le vaiaso lenei ioe ia pe ona e tāua tele isi usi au te talanoa atu ai le tatou atunuu a faapeo e faafogafoga mai e te silafia po lenā ua e maise fo'i o lea nou fesiligia faafea tatou ia mai i visa ia po le multiple visa o le vaega o lesi vaega o le tulafono o lei ai pe te sau le visa pe multiple visa po le ala matuiga visa e maua lo'o i luga o le auala e li'i atose lua tausaga o lea ua e nofo i nei ae le'i faia mautū mea e piki a oe e piki a tatou temina ioe these are the reasons mafuaga pe o vaega mulimuli ia o le tulafono lea faato'a tu'uane ina ua sa'ili atu la'uō lea mo se fesoasoani ia mo se ana uō lea ua o i totonu o le tafia temi lenei ia o lenā ea e tāua mo tatou le malo tutua tasi but for the rest of us pe ua fai pe le'i faia pe te sisiseni pea stay away from troubles ia aua ne'i taupuanā le mea o le ioe avale le isi mea ia o le mea o le malo vale a maisi aso fiafia tele le mea o le unnecessary shootings lea o lo tupu nei ia e peona ufai atu ia le shooting lea na fai mai i fea le ingoa
Stockton, California, le to fa ia ole taua na o iai ni ta maiti o lo ainga e te loa e tau iai se e pi tanga I mo me fui o gangs ma mea whapena o taimi a vai tau le nei o catering sa ainga vai taimi le nei o mo me o whatasinga ia ma me o fiafianga wai pe o catering sa ainga a le mawane ia o se tamaititi involve I mea ia na lainga laku le stop by shooting ia on e tau whapena la se tala but a e loa o iai se tangata o tu ainga e tau iai se involvement I mea ia tau mamau ia pe whai awane I o atu ia pole au foi na whai ni pati man me whapena leanga e matautia lava ia tu ainga e tau tele ia le mea leo le tau o le mea o le o tatu ia sofia pia no fai atu la pokala mena fi e mo ia o le tatu te ia sofia ai filongia ma ia maleoti filongia ma ia ma le matu ia o me tu le mai mela na vatu I whawhautuanga ia le tatu unanga o le nei aso tautua nā mai tātou ia aso fia. Ia o na e tāua tele. Awani I whapeu tala noa tu isiria ona o le a po le a. Awani I whapapo lea I tātou le tūlanga a ia e nofo ma le loa, nofo ma le silafia. Ia le swinga. Ia le swinga fo'i ua iai le nei ua iai le nei malo I le nei fo'i mai tau o tātou iai. Ia e puleale ia I lato po le Democrat, po le Republican, ia e pulea I lato o taitai. Pai foi tātou wa ai pe ua tau sawala titi el presidente temine e pe no fai atu. E pule lava I lato ua tu le foe mo lato wa ia le atunu. O le mea te whaitoi, o le tele whau tātou, o le efta ama whai o na whai ia pepa. I le waitai mo ta malo lea. So ia le, me whole le tātou te tilo iai. E le o le tūlanga, whole le whape e tūlanga sa wār, pero no whai atu, o le tō a tele o tātou. Na ma whai na go through o lato pepa no fo mau. I le taimi o ta malo o lo tūlai mai te mineka. Tō tātou te pau ale mea, leo awatu whawhautuanga, tau te wawa aila I mea ia. E ro tano atu sesi o nofo mai whawhautu ma Amerika, o tātou wai Amerika lea e awatu wai ia le whautuanga o na ua mawhai fo'i ia o na whesoasoani mai ia se tasi fo'i o paanga mawo ia I tutonu o le tātou au nana. Ia, ona nei, pese breaking news le lena sau mai ni le tātou atunu. E tolu ACEO, assistance CEO. E to a tolu le vanga mai le department o le MCIT Samoa. Lea ua au mai ua fire. Ia po ua nea le ta ua le ua terminate latu services. Ai la le me mali. O le breaking news lea, nau mai ele observer. Io e. Ai pau asi mea na o tuli loa inai. O le mea le maua le mo le mea le tue whatanga ai to tonu o press conferences ale fionga le lipale mia. O le mea o le whaalongolongo tala. O le malia I o lona whangaina. O le mea ta ua o le reliable sources. O inana maua mai lato news lea. E te watua la I le tūranga malie. O tere o watua fo isi tūranga a mea ua. E te watua tūranga malie. O na o le au mai fo ilanga ia news. E lo mauti noa. O le whai mai na au mai o lana na mau atu I lana reliable sources. Ia lato reliable sources.
I le tasi se source. O le upuna whaonga is from the reliable sources. It's funny, Wa vaila se newspaper ai sau whapea se whaingo se tala. Pele ropo le lo loto no o iei ia o ngā tustala ni tangata. Pe ata fuatu e lema whaina whaongaina e ni tangata newspaper tustusi. Na o tatou ai e masani e tatou tue ngā tala fo i mo mea sorry. Tata fasili atu, oi lau source, oi ia whapea mai. I have a reliable source. Sawai, pena. Ale lawa mai e newspaper o le matua o tangata e whamoemoina ra. Ale maua mai ia tu sala pe sao, muri ane. Pe le sao, pe sao. E lem whai ano na au mai tuinga information whapea mai na maua mai is a reliable source. O tatu. Pe atatu tau te o le leia sa ili le pongati o mea uma. Pe a whapea o au o se tusitala. O le mea la leo tatu baba e tu nei. E se fo i la le foi tu o tatu tusitala i o te baba e nei. No, mana ia le au maingon mea. A taua e lor whai mai. We got our news from a reliable source. Sorry. O whapea I whaeru roto whapea. Sorry. Ia, ore nā. Nā o whaaleo atu. A whapea sau e sau. Ia nā. To a tolu ACEO. Ia, ele o CEOs. Au vana fo I e peo au assistants. Ala whapea to tolu I lato. Lea ua terminate. Lea ua tuturi. E o tutuli mai I le vaenga lea ale MCIT. Ia, se tasi fo I o department ale tatou malo. Lea ufa malo lo mai ai ia ni tangata se tolu. Ia olo umia tūlanga o le ACEO. Ia, ora nei, lea oi lunga o pēnta whailangi. Pi o lea ua back to back ia whaalawe lawe a se li pāe mia. Te latuana nafi o le maliu. E whai tatu vai atlen tu whaide mori mau. O ana nei, mana nafi. Ia o le saufa ia siona brother-in-law ia po le tuangane o siona fatua. Ia e malie sole le mea. Te le loa po le a se langona o le atunu una iai ia na le lama na nafi. I le saufa I lea. O lea ua whai ere whaafotupu ia ma whae e le swafa tuli au pupu. Tuli au pupu I le li o murianga fata Brian Lima. Lea la ua whaapopu ia a o tuli au pupu Brian Lima ia o siona tua fine le fartua o le fionga le li parmia ia le tina ia tupea ia po le the Prime Minister Good Lady. Good Lady for the First Lady. Ia, o se mea ia foi o lona fartuala ia o lona tuangane ia mo le silapia ni so tatu atnu ele o ia le nala le la ua tau whamani me I sa le 3 ACEO SAC Ministry of Communication Information and Technology ia pure whaminga ngā o MCIT len of lela fa penisi to ia asi tatu fa teteria langa o lena sau o le hearsay ia le au mainga fo I ele observer o lato tala ia mai I lunga o tala fa longo ona fai mai le lato tala ia tangata fa moimoina na lato mau atuai ia fa matalanga ia ale winga na la tala apa pe no mata talatuana nafi o le maliu o lon tausonga o na nei mana nafi o le saufa
alona brother-in-law le fionga le palemia ale elana o fatala o lelo le o tamao le tulu o le tata i o le tulu o le palemia o Samoa tatino fo ana fa pela o seisi o ana nei mana na fisa tula ai o ia o le matai o le ainga o lona fatua o tafa manongi i lona suafa lena o fa tafa manongi o fa tafa manongi a uli le mali toa o la type of forces mit o le pale mio Samoa petai lua le leia so 2 days in a row o tu to le fionga i le pale mia pa ele elea le fionga i le pale mia tasila ia mea fo ia wa o te tonu no sistangata na te le tu whangaina o na suafa ia tu to ia po na suafa ia e whaia mea ainga ia po na suafa tausi ainga nei ia po suafa i lato tausia me nei o ainga io o le tofa po le fitalainga ia fatafa manongi o lona suafa le na fa suafaina i ainga o na polo ia po tinao o nalo i le fioanga o le tongo i le paimaunga le ala sa tatu ai ia tatu ai le te leo le sesenga o le ina ne i manatu le i pale mia o tatu tam fai silwat ai o te tala noa i le tāua langa o lea o lo tuli mata i Samoa o lo mata tu e le lalolangi o lo mata tu e Samoa ia anga mawinga o le latu te fo i le mventa tu ave sea le mele ta o le pale mia fo o le tai fo io ia le fape mai la tamo moni mawola tu le epa talo sia ai manu mamai nisi fape na i matanga luanga uma ale malo ma o te loa o i la tau na lipotia mai ACO na o tutuli o tangata e lango malosi i le fast what i le fast whawhetai i le latou whamaoni i si o tātou malo o tangata ni na tutuli pe na resign o le sa o tangata ia so ni manisi ale fela fa me yo tangata lango le fast e lango le fast i tangata ni mo wala na wa tutuli si tu feitau le leia tu se le me pe sa ora feitau tarusia e manu uma mai nisi fa pena i matanga luenga uma ale malo mai o te loa o i la tou na lipotia mai ACO na ua tutuli o tangata okay I got you le o manino le o malam o tangata na lipotia le aulai e le o ACO e lango i le fatutua i le tuasamu tasi e lango i le malo o tangata e lango i le malo le na fai lipotio le tolu lea ia tatu o toi fa pena ia si fa mautino mai Samoa ia un tatu woro le o la mautino e pe o le tatu tala noa i momeo le peo breaking news ia le wa mai ia o me foa o me pe o lepto tatu gatu pe lepto ata lai mai fa fo ma pepa ila kau ki fo ngai me so asi tatu tari le sao se i tau fai langa mai tatu o tatu le tatu nuina le obsepa ia asi i tatu palongo ia pe to mai nisi lunga le nisi tu singa fa maunia mai Samoa ia ona tatu ioina fa tasile ai pe no fai atu le o vatua fa le longa
Io ona o lea e anga I mai lungo me tatu te whaitau mai ai. Ia e a fwila on o whailo atu, ai pe ona o whai atu. A se le matula upu whaalilonga. Io e o fwini whapesi si so le langa kanga kai kalapelo, langa kai io Nga, leo o watua whaalilonga. Nga taile ina I tue oso wale e fwoi sisi. Ia ole na, le taua la lea o le whaalavelave, ia te li lope ta usi whaalavelave ia o le whaamoe moe. Le whaamoe o si ainga o le wharitua o le lipale mia. Na tūto o ai le taitai o le tātou atu. Ana nafi mana nei. Ioe. So e le whaingo fie. Ioe, no tau fia mese se kwa iai tau puna. Se si fwoi teni. Pai sau whai mai. Whaatū to e ping sau whai mai. Ioe. E tati aro whatu iai o le na alu la sona nafi o tūto e tū nei. Tu mele amatanga o po kalame. Si o oa. O lau a whai po le ase ai ele ainga. O te tonua ioe. Tangata uma, they feel proud of themselves. Ia ona o le tula, ia le teitai, ia le malo. Ioe e alanga ina. Ia le vaenga o le whamoe moe. Ia e maise fo, le fo ia li ilonga. I le talonga o le lakapi. Ua ilonga I fo ia le ainga, le nuu, ia ma le tatou atu. Ia le fionga ia tuli au pupu, le ua. Pae ia le sofa tuli au pupu. Ia sa sofai siona tua ia tuli au pupu pala lima ia o lea ua fai ai le whawhatupu a le fionga tuli au pupu Murianga Fata Brian Lima ia o nei vaina e tasia me sa moa o matamata fo ia no fetu fo sa moa o le tatou atu e ka kele lopulale eu foi kai mika ke agui kai ka mo ka ke ku kai I lem fain fo me nei I lem fain na fo na yese fo ai me nei o le lua o itu mai o le nature le so I fonga maleola I lem fai sisi na fo America they can't even do anything about it Asia langa e lua a wala o ta tautala I tuspaia olea a leo lo waru kau makau o lo waru langa vale o le vaiti o le vapiapi ma le vatele e le tolu ani mea e le tolu tasi ana le lua o le vaiti vapiapi ma le vatele e lua po lai tu ainga tangata o le lalolangi ni tatu te ai o le winga na le no tala no le so o le mele o le naturo me o le langa ni e le ai se taimi sa moa tatu te o mai ai ua ioe ina uma e Samoa o latu agree se lau pasine o le whainga malo ua iei te miline o le whainga malo lea ua atofa mo tusa peta te whain mai o le whainga malo ua atofa ele atua Samoa atua tau te oa i le maturity o le maturity o tangata ua latu filifilia a tatu wa aia i le mea le naturo mea so le e iai le au whaaleanga mea, e iai le au tete, e iai le au yoe le tatitono ngofi I mea o tala mai. Ia, whai mai le a foi, le wha moe na tūto to ai le ia siri pārmia. Tō le au mata tuno e kamen se tangata. Ka ingo e sole. Ka ingo e. Anyway, e iei la sisi o tō e mwhaina whai mata mao le tu. E mwhaina whai mata I tai o le tu. Ai alu o, ia wa mwhaina whape, te whalongo tu I tarfa mai ngale. Le kai ngale o kou a kungu. Le kou pare mia ngale ua polonga mai o le aingot. Ioi, wa whalongo o I tala takata. E se wingo ni tangata sole. Ioi, ia peo le nā. E tōlo pulou le fionga I le li pāre mia. Ia e ala se tū mai e le fionga. E a se ngangana. Peno whai atu.
o falungo tu le ainga o le fartua ia o tutu monge goosebumps all over ko monge esa ele ngata o le tamau le tunu o le tai o le malo o le pale mia io a o lea o sau e fai upu io o ia la unga ina le upu no fo uma le ainga io ai le fape na o fatafa manongi si tu la fane le ainga e foi le mau tu la fale petai o le na maua o fatafa manongi fo sa na fai aso o le tamba ma le tina o le ainga ina ua fala au i le atu ayo fa manuianga ia isi ta tatu baba aila ia si tatu baba aila ia mo meo o fa manuianga e tawala mai le meo le tausilo na ainga tausil ainga o to rua tausil ainga o lan fanau pe o le taua tele le samu o mea ni tatu te tamwhai tatu te talanoina ioe a fuala i se isi ata i ta i o le tatu e whamata e mawhai tu le pana tu whapea e whai se whaala be lawe se ainga o lona lato ai whamata e mawhai e fia me o na ia matai uma na umatu nei pino wheatu e le silu atu tulanga ia ai o le tāua langa e o te tatonu e le whaingo fia fo ina whetutu na i le fionga le li pale mia pe asa na wa ai pe tala fia ngai ia te ia le sau e tūto to'o o ia e wha mamaru i ai le tunu o ia e wha lango ave i ai le wha mua mua a Samoa a o lea ua wha ele lea a o lea ua wha ele lea i Asia e wha i foi o lea lofa i le atunu ai sili foi le alofa i mata o lana whanau. O lana tautua e le ai se, e le ai ni tua oi. E le e whai foi o na manatu i le atunu. Ia e sili foi o na manatu i siana whanau. Ioe. Ia pe o te lele na o le taua. O le te lele na o le taua Samoa. O mea ua e silafia, ma mea ua tātou wawa ai i le tāua tele. Nei mea tātou te e whaimalui ia i tātou. Ia so o le soifua ma le ona. Lea ua sa vali le tolu wha masina taru o na tura i mai ia le whainga maro fau. E le le 5 tausanga. Whaatoa lava le 5 tausanga. E mo ia ua na whaile snap election po le palota whafusei. O le taimi ai e umai e te tauna ia e whaata ape pare mene a le Ianuari Februari ia whaatoa whai ai leo le palota tele ia apelila peitai le na whaafua ia Bala e kiauntai au e le taitai se 5 tausanga. O le whainga malo taruai. O lea tasile isi News Star ua le ua mai leo fo ina watu i Samoa ma le talo sanga ale li pale mia na ave leo a mai le confirmation o approve mai leo New Zealand ia le tu inatu nisi o 2 dogs detector dogs ia po K9s ila tu tai fau leo approve mai le malo New Zealand le isi lua o taifau o le anga i atu i Samoa e whalau teleina i le sa i linga o mea nei o fuala au whasaina. Se vai tau, nāru si mai i ala tu whai umai nei mau mea. So lea ua ele umin taunu atu i Samoa e taunu atu leo ea molea o le wha le leia. O nei ngalo ia i tātou. O ngaruenga a matana leo whai atu i tātou atu. O ni ngalo ia i tātou e se te milata mai. En tātou wa ailolo i leo la latu whatino ina i le sa ilia o le maliu o le tamatitia onga. Le titi se lau tau sang o sue. Le hit and run
Le ai ma se hit and run sa motor no ola na su ele mau. Yo. Le la se lau kau sa mo hit and run ele mau. Ia. Tatu va ai ia. Ole se me I love sili. Fai nei mea. Ele ola auli. Pe ona tua iai. Ele o sesi o fatuatua ile tua sama. Ele o leli I upo. Ele o sesi fo I ole. O lea ata se regular person o ia tonu na whaia mea. Lea le tala tatu watnu e whaia mea. Lea o tusi atu leli mai o tusi mai leli mai I ioe. Fetusia I solo. O I whamasinonga. Whela ua I upu matala. Ai uma e nei la le mea. Ese le tangata na lave. Lea lava la po lea ata mai le tangata na whaia le mea. Whaia tuai foi. Tātou te wawa ai to toa I ai I nei mea. Tātou te wawa ai to toa I ai. I nei o tātou sole se o kalilo. E o whaia ka ika I sole. Ai a le tāua. O le mea fuile le langa o lea la ua. Wa laina whaatasi. Le ua uman whamasinonga o stamai tai fuile o papali I sia. O Teresia, Fikero. Le ua whaatali le taimi sa wile ruling ale, whamasinonga, ia Februari o tau sanga fō, uma ia submissions, uma lava vaenga ale a fōi, ale vaenga aloia. Le ua uma whamasinonga, tātou whaatali I le masina o Februari o tau sanga fō, o le a mai eilo le whaiunga. Ale amai te e tamai tai mori angai lima ale leo. Te uma ele tamai tai o papali I Fikeo ona mori angai lima lena whai leo. Ia o lea la le tu inga ba inga le tatu te vai. Whai lai te e tamai tai lea. O lea e tatu te vai I le whamasinonga. Le foi o lo vai ai o lo ta wai li so fo fia me o le tina o le tomai tai o lise ia malolo ia male le langa I le to ono le keisi to ono le pe o keisi si o le o lo tau lo mane ele o maua sona ai te nofua o Samoa ma e tango e whaia e lau fika racing. Kango e fika. Po lea whesota inga. O mene. Ioe. Ia, o le K9, o le tatou K9 lena whapea ua OD, overdose. Na ua uma o na whai sailinga fo mai na malanga mamau atu le fo mai manu whai e tonga whitia ia na umanuia. Na umanuia ia na umanuia ia si tei paule na lea na whapea na overdose. Te le manama pe le ale mea whapea wika ikanga o kaku overdose le mea lingu whala au. Le whaila o le mea pena ai le mea ora se mea ua overdose ai. O le mea na ua sorry, se ki o whawika I kari. Ia, o tala na le ua manuia le tatu ki nai nena overdose. Mo le sirafia e lo tatu watunu. Ioe, e peitasi le na vaenga e matua I o taofo I nei, I le nei hit and run. To I o taofo. To I o taofo aso. Ai, o te ofo I tangata. O le nofo malona mautino. O le na te loa me winga I le mea. O le mea mautinoa. O lea e iei tangata, lea latu te relate I whalablavele.
La la to tero lea e tangata io o lea ua masalomia le man o le sime matu yala ia le la ua watu le li komisina le nai ai o le o mawala o le atonu le tangi al tina fu le faritua o si pai pule le na maliu le la ua watu le li o au pa a o fea o tanu ma ai ia le tangi al fin i tina ia tu pola e oi o fea o tanu ma ia kisisia o le atulanga o meia ua dismiss o fea o fai ele tangi ia la ufionga le li pale mia o dismiss le tangi ia le li pale mia le na fai ia tatou talitalia e iaia i tangata popoto e tau mawhai whaafsota i mea ia. Le maliu o le tamaita i tustala. Ma i latou masarumia. E iaia tangata tamamai tangata popoto a. E latou te sa ili o latou maua le leile whaafsota inga o tangata iaua masarumia. Matala i maliu ia. Se yo tatou talia langa o le fuila ua alu mea na ta o le mea manino ale na ta ua le matu ia o manua le te ia ua pe ua fanga ua ngalo matu tatou va ai tatou ta ua o le samala ma le naifi le ua amata e faia e meia u pe u foringa ia ua fanga ngalo atu o le ese naifi ma samala tua i o tale ofo i nei mea whapene. Asi o tatu tatalia. Sa mo se i o tatu talia lupe o pupula. Ia po whetonu o le simta o pupo o hawhea e whaiai whaatartanoanga. Ia le na. O le tatu komisina pe uma lea ele i tue maua maisitala malo ia au o te muri no whalongo ia tasi applicant. That was the only applicant I heard lea ua iai o te rei toi lola pula se temi e whaangata i tusi wala au tusi i applications ia masa i lia loa ia se tātou komisina fau. But right now o whaangapea ia le komisina the acting commissioner ia po le susunga ia li atau le tawa o li atau le sa masanga pe o si tatou mena o lo tu lai mai i le taimi le nei ia o le isi vaenga o le tatou o lea ua tino mai ia ngaluenga whaavave ia leo ma le whilo i ngā le li pāle mia ia ma le afoi. Ma le pāle mia o New Zealand. Luxon, Mr. Luxon. Ia, Honorable Luxon. Christopher Luxon. Le ua tino mai, le ua wha tino e ala le mea, le ua le te whau ia, le ua mai le approval, ua approve te ilua, te lua ia, tasile na tala fia ia male tala matango fie. I o toi tala noa tua le keisi le awhale alili. Mana tua foi. O le oso wha alava le heita pipi. Nau ia le melea. E umano le melea. E le toi aiso lato leo le sa ilinga. Po ai o le whaipule. Matuiloma. E le la te le toi ai a ina lava se mea o le whamasinonga leo le awhai. O le la ua pe ata fua i le tulanga le ua iai. Ua dismiss o le whaongaina i le tangi awi tua le tangi mini man malo i le HRPP. Simple as that. Aoni tatu tilo iai le lonowinga
lea ua maua le mea na lenta ma fai le HRPP ia fai i latou ma intervene e intervene i le lea ua maua le mea na mafua ai ona tonu full stop umaro ma i malo latou aoga la tu te le toe ai ai na faamasinoga le ua pau o le mea le ua tautilotilo atu i ai ia o le asogafua le ua fai mai o lea le a tololo a faapea te lei lo pe faafia le faiga o le faamasinoga lea o le faamasinoga o le la o tatou leo pe po le electoral faamasinoga le la tatou iai po le faamasinoga maualuga a fai la faamasinoga maualuga o lona uiga sole o te lei lo pe faafefea na e fai o le tele o tangi ale petitioner ia se lau foi man tupu tangi io ale tatou ale fionga le suipania avai le tatou atu ele fa pe o por kala me o te lango inga le malo tam fai la ia le io e fa suka pe le tala no le ai ua faamaunia le solitula fono a le tamaitaʻi sa fai ma minista o sa fatalua lea foi la ua faamaunia le vaega muamua o suipalemia o le uiga o lau tala e le tele ai se pito o lau tala noa ioe a whanongonongo ma foi pule le tatou vaega ane malo a faina fautuaina outou e le tou taʻitaʻi i le amatagaga lagalei ai vaega no faagogagana i le taʻitaʻi ia taumamao ma mea ia lea ua taʻua e lauafioga le lii sui palemia le uiga lau tala ua faamaunia lagalea la ua lua o ae faaualua case meaning manumalo le HRPP ua saʻo le HRPP ioe le ua agina na e avea le tolu sefuafe ele faaitua foi la lau tala no i le pito lea ioe aua uma na fautuaina io foi la faafogafoga mai le tamaitaʻi o seve ioe atu te lo tu Samoa le foi faalogo mai tu le epa tu fatupe foi tu le epa me manino ato o fai pule uma ia na o i le palota na latu tu la fono uma i le mea tau ioe pau alona i sesenga o le mau o le sivaenga ele mau o le sivaenga ioe o le sivaenga ele mo le sivaenga ese lang foi o lau por kala me tele no tala no le nature ioe tele no tala no atu le naturo tatou tatou fananau mem tatou ioe o le ua faamaunia le o le uiga o lau tala o lea ua au mai ia le faiʻuga e lē toe e le o loua faauau le faamasinoga e faamatala mai i le faauau le o le faamasinoga ua manumālo i le HRPP sa mo e manino le lautanoa atu ai yes lea ua faamaunia lea le uiga e lena ua fatu faamaunia ina ua faauau le faamasinoga a le faipulei ma le natagi ioe ua uma foi la le toi ai foi la se vaega le HRPP ua uma le latu pito ua uma le mea sa feagai ma latou lea ua malo le mea na manao ai i le tau foi lana tele foi i tatou tala lea ua saʻo le mea na finau ai i ioe ele faituau loo tala no le pito lea laga isi a maua isi e lē maua isi alai lo uma e latu e o ai atu le epa o lesi le atu fatupe lenai ai ioe fia me
Tangata malapa. Pe te ave se tu pe pasise po le amalea. E a fuan e ave pasise tangata. Ia manatu mai ia te oe. E ala na e whaia melele I lau tu malo. Ia manatu mai I le palota. So ile o ngala na io en tu whapea mai whapea lani mu whapea lau tanu ne. Leanga o lea ua whaawau ua dismiss e whamasinonga, meaning malo le tapipi. Wa ana le malo, withdraw le tangi lea. Complainto, e sa o le tala le utwetwe pe se lau whano. Oi. Ua ta tau foi la, ana tu sa o hatu tala. Oi. Ele o sa o le Chief Justice, Morikalia, le third party. Ia, e mon, wa ai tatu. Po le a lava to I ngā whaamatala tatu te whaamatala I nā I le whaiunga le whaamasinonga. O ai tatu te whapena pilato le whaamasinonga tu spaia, tu api o pālawa. Tu api o pioa. Ia. Tu salava la pe pio tatu whaamasinonga. E le mwhainta tau whapea a mea ua. Ioi. Ioi. Ia ia le fasi e le mwhainta tu wa ilanga o le lātou le mta whaioi. Pe se ala I tau fia. Pe sa oi fia. A ua. Ioi. Ai pio le mea o le tam whaia ui e wha mala matura pito la au I e tatu lang au lango lang. O te aru tatu temi, o te maua tatu temi I le mena intervene ai ia le a foi. I le tapipi woma. It's done. It's over. Ioi. Tatu move forward. Tatu tilo I le tūlanga o le anga I ai whamsinonga ale to lua le. Ioi. O isi mea whape tau te fiu. Ta tia. O le mea tarsia langa leua ave le criminal. Leua ave le criminal le keisia. Se o tatu wa aila. Peto e su e to tolu lea. Ia tu pauana me tatu talo I ai. Au se upu foi le mafu angana laina oso te tonu lea fo. Ia le hita pipi. Uma. Te o le mai o te mi tatu tatano fo ia o lea ua wha awau le case. Ua pau ale o so me tonu le hita pipi. Se I tau mawhai, pe mawhai o na dismiss le case. Ave ese case, le ese case. Ia leo wha awau. Ia na. Le atuanga na o le tau mawhai atu ina ia malama. Mama nino ia le tatu au whaafonga. Ioi. O le whamasinonga. Nea ia si tatu memwhai iai. Tu o le whamasinonga ia. I le atua malo lato I unga. Ioi. Au le ale lato I unga ua mai. Ia tatu. Langa e o foila ili se furu pasene. E o tamaitai lo ia. O le tamaitai o maunga. O maunga Princess maunga Princess Chang. Na mau tu solid. O le upu na whaongai na tamaitai o le concrete, cement. O no winga ua sima, ua mautinoa, ua solid. Le whaiunga. A le whamasinonga peitai. O lea ua toe ave ale avanoa. E ilo ai li se 4%. Pe o I le ave iai ia le whaitionga le tatou atunu. Ioe, o le tatou te malama. Ai, o pe whaifoin tatou wa ai le tatou o longo I le toe tatala o avanoa. But, o le whamasinonga lapa, le final saying o mea nei, e tau te ti ngai, but o le o ilo ia o le manam lama le mea lea o le ua whaasima le mea o le upu whanga o le cement, concrete, ia le whaiunga a le whamisinonga mai lua o lua tasi. Sawa,
Pio inale na fu mai famsino lu tasi. Lela e yele fai unga lea. Aua ne ia ne activating le vaenga lea. Se ia vanga na unless complete atoa tangi famsinonga ma me uma ia a yani pa election se vaenga ua mae uma me uma ia completely done all this by election if we would have any by elections if yani si tangi o le mela na le ua mai se ia vana le ala ua mai e pe no fai atu sole ele fai ngofienta totalia pate fatu le final singa sau i famsinonga io o le final singa ua mai i le famsinonga so pa wala me tatu e fai tatu mata toa tatu mata i tu tatu va ai o ani fale a onga mo tatu ine mea io aua ne tatu pei o ta i o le tuangai a malo mai se latou si lungar famsinonga ke a mai Yesu ke a mai mau a si i lungar famsinonga ai sauro e fai aina ai tuwa ai la utu samo ia fa afia na fa leanga le nito ina famsinonga samo fa fia e pa wala nan so tu da fa mai fa mania contempt of court contempt of parliament ai sa wale se fa iunga e sa wale se fa salanga o ngei me e au i ai le tatu va ai but we have no saying at all but like I said the final saying of all this the justice and famsinonga tatu talia a o whaalongolongo mai tatu whaipule o ai nisi o toe tapena le melo le pai election please even a dollar $10 po le a lava le tele o tupe please se fai ma le poko mea uma fai ma le atamai mea aua fo ile nau tā aua le nau malo fai iau tau loa by election let me tell you this e leto iai sesi o le tu malo vai tele e latu te whaatuina mai ia so latu sui sau e alu le tuangai. So bear in mind, e lema whaina to e tupu le mele, tātou o lo ta pena ina sui tau wa, ai mese ia, lea ua mai le whamaninga o sa whatatasi lea o le a whailanga pa election. Au whalongolongo mai la ila tau o lea ia sui whatutu o le pa election. Both sides. Ia e mese a ila tau e langongo le malo. O ai la tau whewhatu, se ave i ai le upu, ave i ai le tala malosi. Awangi koe whai ai me o whakosinga. Awangi koe avengi kupe in tangata. Ioi, se ilo, langa kasi ngi ka ngaka leanga o kakuhu. E kele mea su e tupe, inai sui tau wa. E koe o lelo kau kakalangu. Ioi. Me whainga tātele, me whainga tātele, me le tau te iei. E le whainga o fie mo ila tau sui tau wā, ma sui tau mo moe. Ioi. E tau te fie whai mea, tau te fie whai tupe, tau te tau whaavalea, ko ke kau wha, ioi. E ko koe o koe whaamamanga nguku, ioi. Au ale le tala, a rasi le ai. Ele umar case, our case ai,
ele uma case ale fai pule ma tangata na fai tangi tu iloma ai ala no fai atu ua malo le HRPP o le ua fa wa case sila to ai sila to ai mele o tana no tuai awani tato ita fo le fa pe mele ai ole yo le nele o tana no tuai sa mo le se wala na fa wa le case le ale fai pule tu iloma ma tu lupe ona ua sao le mea na fa lave ai tu tonu ia rita pipi sao ele ser tala le fai atu o fa maninga na lo tala o fa wa o case le ele uma case ai toia o la ua ele toia ia ile rita pipi ia le na a pau na le fautuanga sui o fatuatua i le tua sa mo a tamomo ia sa fatamomua a to lua to tolu to fa pe to tasi foi a lolofa a lofa mai le lava tu fautuanga ia le tatu tua ma le auna au e te nau malo ia e loa po o te mai tai la tamoe po o se li o la tamoe io to silafia o le nā, o le auto tie i lunga o le whatuatua i le atua sa mōtasi. I'm telling you that. Ia le nā, that's the only way. O lea, what way? Just do the right thing. La e kau ke le fi nau le whamasinonga tatou le au lango. We don't. And we don't have to. Yo, le tatou tatou fi nau whamasinonga. Ta tia whamasinonga whale la tau la kotis. Watu whawhautuanga i tatou waenga le la sauni. I le pa election. Aua. Pe se fulu tala, pe 5 tala le nā. Oni toe avea se tupea i se tangata ese le ami o valeo ngi kanga kasore. Mo i arau tala. E ai, ele lei pēr na whamanino la pito la au. O le tolu sifuru afe ma le fitu sifuru afe. O le foi wa avatu le tala tatu wanga. They only say, hearsay. Ele e se fa mauninga o tupe tatu vaina va se fitu sfruafe pe sfruafe. That's it. O mena. Ele uma po fe lava fa ai. A o le mele o te tuturia tua mo fa fonga tatu watu nu. Ua fa a wow the case meaning. O le o sa o intervene. Le mena fa lava ai. Ele le malama. Ele le manino. Tu sa po ai si mele o le whaawawina o le case, o le fua liali na o tala le, o le whaamauninga le nā, o le tala le, o te tala noa tua ia i tātou. O le fia fōle le ona o tūlanga o le ama lea, li o tātou manamlama. Ana le whaawawina le case. Nā, langa o le intervena i e tuu le mele o le avi tua le case. A lalan mele o tātou wai, leo whaawau. O le whaangaina le whaamasinonga. Le tangia i la ua, le talo sanga i la ua, e ave i tua le la tangi. O tau mana malama e tatu a fia mara tatu tau whamanino i natu. O nā, o isi mea, o le case, say what put iai, o le toi whaau le song fua. A le intervener, who was the intervener? Oi, HRPP. So le o uma la tau pito la au, o uma, they done. Le ua saola tau o whaawau le case. Ia. Wala, o tau manino si mena. Le nā. La te lela ua temi tau whamanino si mena si nā. A lela e direct la wala u tala no temi nei. A o maua wanoa e whiriwhiri ei tatu sui tā momo e mai pai election. Sa whata momo.
o maua no pili tanto suita mo e mai sa fanta mo ele la kau fa la bila mai sikanga ka yela ko pukala mi ne na e directe la utala noa I sui tau vale la tapena mo pa elections. Mo le tu ti o mea ia. Ur ko ngongo malo sisi. Ur ko ngongo malo sisi. Yo to lo le. O le tu malo sili na vai. Le tu malo e atu tam vai avesela tu sui e tamu mo e mai I le tu ngai. A ia ru te talo mai pa malo sili te talo le tua. E te whalango I le whainga malo o lo tula I mai I le temine. E ti e runga. E te manu malo e whaila I o le me sao. Whaile me tonu, whaile me moni, whaile me sao. O koe venku pe kangaka. O se ngālanga whai pule kangaka. Whaile me sao. Ko ke le sao lo I me la itia. Ko ke kuku mai anga me pepelo a me seme ko whaia. O koe whaia I me valea whapea. Ke le langa e watu ai mato loto. E watu ai o mato manatu. E watu ai mawhau. A saura whai unga whamasinonga whapea. Ki ngā rula I elo tangata tāpuai. Langa isia, ele eisa matou leo e sau le whamasinoga. Ai a whaila pe se sepe sao le whamasinoga. Ele pe ise loko kako. Ai a fua isia. E a fua ina ua le maanga whangafa le tangata tamoe. E ta tauna mala malama tātou. Ile nā turo tangata whiwheola. Ka ngaka kala pepelo, ka ngaka... Nga, te tau ko kilo lelei, ko kilo lelei ata te latu e se fiola e kalapelo. Pona ua, tulou. Aua tatu te va ai lau matai tangata o tu fa sia tu va ai na se tiela ia. Aua le nau ta. Aua le nau malo. Sila to ai tu inga tangata talafia ngai ia le lofa mata te risia lofa tau fa ia. Ia. Sa fatamomua e direct lava tana noa. A whapea o tuita me ta ila tamoe. A whai o sui ali ila tamoe. Tau tuana maoe. Tau tuana mauto. Aisea. Leanga e tau wale ai nuu, tau wale ai tu malo. E tau wale ai. O tangata o nuu, tangata o ainga. Sa fatamomua. O mauartala. O tangata o lo ainga seve na pa uai. O tangata o toto o tino ma ano. Talo fai sole. Esi fa utala I me fa. Si utatu sila toto ala ni tu nga me fa. O tangata lava o tatu ainga o tatu wo ma pa anga. Ba ai li tangata e tala fia ngai li alo fai o tangata ya. Ai mo le tala ia. Pe tangata lango pe tangata le lango. O ni tu ave stupe. Aua. Le pa election o la ta pena nei. Ia le o fatu whawhautuanga le tatu pokala. O ni tu e mamauina I se tupe I spo o ai lava. E vanga nafa lave o ainga. O mea te tau wai ina participate ai. A o se tangata la tu e whaasia tu fela. Aua. Aua tu e whaatangaina. Na o safatama. Ia au tatu I fale alili. Mom. Ia tatalo atu ri lau o fionga le sui pale mia. Ia paini fale a onga. Paini fale a onga mo tatu umasui tau wā. Mana ia si mativa alatu ai le tu. Au tu inga mea la ia whapea o le tu. Ise vai lau whae e tofi minsta. Se vai lau sa whae tonu o mea kapineta. Se vai lau sa whae whatautongo uman whatautongo.
Se vai lo man sa fa I rua I fono pasia taro tupe fa ile leo fa wane na ile fa pe o te se watu tatu nei talia se fautuanga ya au ele não malo e fai ma mea ea danga uma u atua ia auto de si o mene e u atua I auto no ainga ma tu malo e se fautala mera o ye tu malo e fai e fa pena for su ma tu fa salile anga me lua po ma nisi fai nga tatu te tau fai tau fa matala ile taimi o le taimi na saini ai o le taimi na fai ai o le taimi o le amarea o a fai unga fa masionga se ele tu e maua se tatu wa fa no nei ele maua ele ni cases foi tu fai ni apili mania io o war me dis talia le me tatu ai o ina tatu fa sale anga me la lua lena asia langa foi le lai tu ma tu si mele lima fa ma nia mele ma te pesia tu ma tu vesia le o sa o ma tu fa tu pele ngor tatu io lena le o tatu te fefe tatu te o me ia le tatu io langa o tatu alo fa moni le ile va fa fai ai mese fo le tatu malo o lo tu mai te mine e sa pe seta kau ke kinga uma ke se si fa ngi io ko yo ka ingo ko yo ka kaso ya ela ka kala la fa fa pe li wel fa msi jonga pe ata le o tele atu mo ta fa li tu dunga nei e ai ma se io te tasi io a waila tanga poto tauna poto tato forget about the past move forward ma fai le mesa fai le me tonu fai le me moni sa fata mua fai le mesa o fa mole ia olena ono miliona tu vero allocate ele malo ile Samoa housing ia po le vaenga fo ile ai ave ia e faanganga mo ila to o tau fatuni o la tu mota ni o la tu fali fosia ia le development o mo meu fali le ua ono afe tupe le ua faanganga le mal ono miliona ai pe ave la fa mo ia ila tu lima vai ila tu o le tai pe ia me fo le ia mato nei ia foi there's no down payment for the first time buyer dai fa pena relevant anga ile melel malo fa rongo ti ai o le ono miliona e ave ia ila tu me se pe faanganga lava mo au lima vai pa to a mo se ava no fa weni fale le mo ainga. So 6 million is a lot of money. Ia mo le fo I vaenga le tunu. Ia tasia vaenga taua. Le wa apa ia le fainga malo ia mo le silfia e lo tatou atu. Tatou mai pula ia le activation le e fina fo ia tasile mea. Why, how, and why we reactivate? No, not why we activate the 10% and yet uma ona ta oto ia le faiunga. Tasile mea. Le pe e ta mawhai le whamasinonga. E whamatala mai ia le tā ua o la ngona tangata. E se ke leo le melea. Le pe o ta mawhai le whamasinonga e extend mai ia lona iloa. Na te whaita wina mawhauwhaunga o tangata.
e alau pea mafaufaunga o a nisi mafaufaunga e tua atu mafaufaunga na whaavai e whai unga leo ua umanina whasima. Sira toa iai. E se matau tio mea ia ua whai e whamasinonga. Toe tatala e whamasinonga avanoa. Se i toe whaali atu nisi. Nisi la ngona. But I'm pretty sure ele malo le ita pipi mele le tatalaina ole aisia langa le piforinga mai ile au mainga ele famsinonga ia o mai langa lo to ftang si mai au mai molo to silpia ele fento malo ina langa lo we ye faiunga asia tatu va vai pe se eu tatu o te akria uia ile talia ina ele famsinonga o le to tatala ona e ye ma fo ele tupu te min whawaele na tupu me mamua. So ina fua ilo tau fi atonu le mawhawhanga na whamasinonga. Ua mwhaiai ono latu alawina ia HRPP toe o atu eventau o leo latu rua lelei le tau ono latu toe challenginga ia le whaiunga le whamasinonga o uman whai. Ia tio tatu wawai fo ile ata mai tele ma le poto le whamasinonga e whaiai ia na whaiunga. Ioe, e pio nau whai atu. Nantu watu ai o tawha. O ai e tatu whamasino e whamatala i pilato le whamasino tuspa ia na manino le amio le tonu. O whela a whalala i e tatu whamasino. Io na. Pe o le winga le nare tala Samoa. Ia mo le sila pia pia e lo tatu watunu. Ia le taua o si mea pe o leo na o tala atu i le nevaenga o le tautua ma le unanga. E te punu, uma utaupu na tapena ua le maua se tatu avanoa tatu malo le lio leota o lo isa mo le temnei. E ulu te punu tatu te whiro i taiao fo i an mapo plamasani ia ma le tamaitai o moa whanua. Matira le aso a taiao au tatun o lavalea apa vau atu ni yasu yo fa maru atu fo se upu o sala o se tanga seanga ia ona sore se tatu te fifia uma i ni fa o mai ia api tate no forma fo i luma fo i tua ia i lo fa so atu ia te o termine so faila se me o tele ia lo fa so tele la uanga ia la tamu mo ene ile pa election. Pei o ina le la tau au ina whaula ia i se langona. Ia oni tue whaluina ia mese. Aua. O sa o roe whai ma whai whalelegi. Uno te tele tala le atnu ma tele tupe awi whamisinonga. Tele tupe awi fo i tangata kara pe pelo mkaka fia feola. E sili a mio valea mle. O sa rata ino tangata iso. E o sa ili tupe o e fia feola e ko e o. E ka kauanga su mangi ka ngaka so. Tau am fai whaasalanga o nito i ngā tangata. E lena o tangata whai pule tangata. Tau na whai se whaasalanga o tangata nei. Tangata nei e o atu e o toe ala langa whai mai whatosina. Whai li teimi whatosina. Ia, na ufionga le li pale mia, la ufionga le amado le malo, la ufionga malau kabineta, minsta lango, la ufionga ile. Foftalai ma sui foftalai man parliament ia lau fionga ele te tai o le tuangai ma sui te tai ma tu foi vasenga ia pa wat fau tuanga ngai fa le tatu malo o le tatu talonga e fai tonu o farfono ele o potu famasino e tele ma tele i tatu o tatu talonga fa porkiki o tonu o farfamasino ia man via tele lo fionga le pare mia tau tuana fo i lo ao io e fai lo fatua o umilia sona nafi o e tula ile ne yaso to tula ile temi o le maliu ia o le lava vatu e fai te tenga ia ona o lo tapo ia tu le tunu io e lo tapo ia tu le tunu o lo matu te ta o le tamao le tunu o le pale mia le tunu matu tele ia ina lo tuto to o te
tautua i le ainga o lau whanau. Ua leo sia matautua lalo, e oe, pa i fo i o le ainga o lau whanau, au oe o le tamā o Samoa, o le taitai o le atunu. Pai tete ia loutu la ungi, ia whai lo fatu i lo au manuia. Lau whionga le parimia, ia mani tatu whainga malo i le lumana. Tatu e whiloa, i la soatai au. Pe a pule alo whale tua taitai iai, ia lo soi fua mana uola. E mor temini, o lau tō o masaki, tu la epa whaftai li o sua, ia o te whatu.